tla rega ka baka la gore o go tlogetše matsogong a bo mmangwana go a bo mmamogolo a go a bo malome ago gomme ba go hlokometše ba go roma ge ba go kgalema gore ba go hlakiša ka baka la re ga o ne batswadi gape ditšhiwana tše dingwe di a tepa ka kapa ditšhiwana tše dingwe di ne matepetepetepetepe ka kapa ditšhiwana di a tepa jwale ka ge ke šetse ko go boditše ka re seripa ga reng sa metsotso go itšwela go area senyane 9:30 re tla be rena le professor Moremi ngaka ya borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le kgausi ga a tsamaye a nnoši jwale ka mehla o na le yena a Dr. Ref a ke le mmitša jwale le kwa bose yena ke Dr. Refilwe Makota jwale gomme ke na le bona gona ka fa ka diphapošeng kgašo ba fihlile ge e le ka ba mohlho mongwe o ka rata go bea tsebe wa bula leitlho wa bea tsebe wa bula leitlho o ka tsena gona fa le ka kapa we ka kapa mana letlakaleng la dikgokaganyo tša leyago Facebook gona mola go Dr. Moremi ke moka wa kgona a go ba live le rena wa kgona a go bogela o theeleditše ge e ka ba ga o kgone go ya ka kua mafaratlhatlheng aua e no re 96.3 FM ke moka o kgone go bea tsebe ya gago o ithutetše dintšhi motheeletši wa Mmutse Community Radio nke ke dire ka tsela e ka kapa ka pelanyana nke ke dire ka tsela e ka pelanyana kapi ke dire ka tsela e ka kapa le khono bana besho re lebeletše taba she ya stroke mo re tla beng re na le professor Moremi a le Dr. Refilwe Makota re tla be re itaditaketša re itšhetše leihlo la ntšhotšho mola ka lehlakoreng la sekgowa ešita le lehlakore la setšo ka kapa bja tsebe jwalo ka mehla o se hlaelwe ke thuto yeo e tlišwago go wena twim go tšwa ka gare ga pitša yeo e belago bona ngwanešo thuto ga e fele ebile ga e golelwe dula fase re go fepe ka thuto yeo e yelago ka gare ga tsebe ya gago e yela jwale ka metsi a moela ka gare ga noka ya ngwaritse ka baka la gore ge e le ka gare ga pitša ke mowe thuto e letšego gona ka mehla re ke thome ka mo go Dr. Refu nke atamiše batheeletši ke tle ke ka mola go Professor Moremi ke mofe sebaka le yena atamiše motheeletši kgole le kgauswi mo a theeleditšego a le gona Dr. Ref tate ka kapa madume o etsa gore nne ka mokgomong ka re ke tlwaetse o thoma ka kua bakgošing like you said mara he ha ke dumediseng tate ka kapa bareetsi bo botlhe ba Mmutse Community Radio Station ke dumedise prof ke dumedise le babereki ba rona ka mo ke re madume I hope gore le tla reeletsa ka tsatsi le la utlwa topic ye re tlebeng re bolela he le ba banyane ba tla tlhalosetsa batho ba bagolo gore re ne re bua ka eng ke a leboga ntate ka kapa ka nnete Dr. Ref re a lebogang ke ka mafateng a matelle prof malome ka kapa madume ke yao ke dumediše a ke thome ka kua mešate ka go fapana ke dumediše magoši bo mmakgoši dibishopo di-archbishopo ka moka le bomme ka kua ke dumediša batho ka moka kgole le kgausi mo le leng gona ke a le dumediša mangaka borena bo mmangaka ka moka ke a le dumediša kgole le kgausi mo le leng gona ke re dumelang bana bešo ke dumediša le ba ke neng le bona ka mo meagong e megolo ya kgašo ya MCRS bo doctor ka mo bo abuti Kenny bo abuti Lucky bo malome ka kapa le bo malome Mbewe ka moka bao ba leng gona ka moka ke a ba dumediša le gae ka kua ke re madumeši yao ka ga tlouja baroka ke re thobela ke dumediša batho ka moka malome ka kapa le ba theeletše ba re theeleditšeng ba bogedi kgolela gausu ke re thobela re a leboga professor re a leboga a re tshepe gore madume a amogetšwe ka tla tše pedi ebile di atla e le tše borutho le khono le re bolela ka taba ya stroke seo e lego gore ke hloba boroko malapeng a mantši nke ke thome ka fa ka mo go Dr. Ref ka fa Dr. Ref na ge re bolela ka stroke ke bolwetši ba mohuta mang
Okay, ntate ka kapa he re bolela ka stroke re bolela ka bolwetsi ba tlhaloganyo. So re bolela ka brain pila. Yeah. So stroke he re setse re tlhalosa re ka no re se etsagala he go setse e le gore the brain cells ga di kry oxygen enough or ga di kry the nutrients. Because for the brain to gore e kgone go bereka pila e tlhoka oxygen which e tsamaisang ke madi. So re na le di-type tsa di-stroke. So di-type tseo tsa di-stroke e tlabe e le gore like ge molwetsi a tla a presenta in a way e leng gore o re nagana gore ke stroke o tlebe a re botsa ka sona and re tlo zama gore re tlo ira gore re kgone go itse gore ke stroke sa mofuta mang. So sa mathomo re na le stroke se re se bitsang gore it's an ischemic stroke. So ischemic stroke ke e leng gore e etsagala gore tlhaloganyo ga e kry enough oxygen, which by maybe e ka nna e le gore e causwa maybe ke di-tumor or ke eng ga ena enough blood supply. And then he re tlo bolela ka hemorrhagic stroke. So hemorrhagic stroke se etsagala if e le gore motlhomong ka mo tlhaloganyong go na le madi or go na le mohlomong di-vein ke tare methapo ya mo the brain e leng gore ya rupture or e ka nna ya causa le ke kgobalo ya tlhaloganyo and then e etsa gore ka mo tlhaloganyong go nne le bleeding. And then re na le e nngwe ba e bitsa transient ischemic stroke. So transient one ke e leng gore e etsagala ke ntho ya nakwana mo e leng gore it can be resolved easily. Motho a teng o ikutlwa like e etsagala probably like maybe boma 24 hours. The symptoms tse motho e leng gore wa di experience like more than 24, I mean less than about 24 hours. Then ke ka mokgwa e leng gore re tle be re di differentiate ka teng, but then basically ge re bolela ka stroke re bolela ka ntho e leng gore e affecta tlhaloganyo because of ha gona oxygen enough e leng gore e reach the brain cells. And then because of ra itse gore tlhaloganyo e na le ditho tse e leng gore like motho to function gore a kgone go bereka hantle o bereka ka the brain. So once brain e go bala then motho o nna exposed to dilo tse tshwana le tsone tseo tsa bo stroke. Oh yeah. A re a leboga Dr. Arefile Makgotla. Prof. Yeah. Ka mo lehlakoreng la lena lehlakore la setjo. Yeah. Stroke. Ke dilo tša boloi. Ka mo lehlakoreng la rena malome ka kapa stroke re tlo bolela bjalo re se hlola ke boloi mabaka ele a. Ka mo lehlakoreng la rena re na le dihlare tše di strong tše e leng gore motho ga a swanela go ka di gata. Oh yeah. Ge motho a ka di gata fela di mo gobatša mo e leng gore di ya go affecta tlhaloganyo ka ge e le gore doctor Shitša boletše gore no stroke ke bolwetši ba tlhaloganyo. Stroke ka mo lehlakoreng la rena ke dihlare tše di hlolang ke batho ba babe bao e leng gore ba nyaka gore motho a be le bolwetši ba ka pela ba tšhoganetšo bo e leng gore le ge a ka re o ya ka gare ga sepetlele le ba sepetlele ba goge boima go ka nyaka go ka mo thuša a kry-e le thušo boimeng kore gabotse nka e tšea gore ke moleko wa ka pela o baloi ba o tshepileng gore ge ba šetše ba go rometše ka sona and then ga o tlo ba bua nako e telele o tlo ba mo gongwe o tsamaya nako ye nngwe re ka re se hlola ke malwetši a motho a nago le ona mo mmeleng wa gage malwetši ka go fapana as Dr. Shitši a mentionne gore no nako nngwe se hlola se dula ka gare ga tlhaloganyo ka gare ga tlhaloganyo re ne malwetši a go fapana di-epilepsy tša malwetši a go swana le bolwetši ba gowa malwetši ka go fapana so stroke se gona se a phela go ne se hlolang ke baloi straight go ne se hlolang ke malwetši go ne se hlolang ke gore motho o godile and then mo gongwe tša ditho tša gage tša mmele ga di sa tsamaya gabotse go ne le malwetši mola le mola. Yeah. Re a leboga Prof, re a leboga. Nke sa le gona ka mo e re ke pote ka mo go Dr. Ref ka fa. Dr. Ref, motho a ka kwa eng ge e ka ba o tlo betha ke stroke kore ke eng ntwe motho a ka ikwang mo mmeleng mohlomongwe ya mo saenela gore go di ntongwe mo mmeleng wa ka ga e right gore jwa le stroke se tseleng.
okay ntate ka kapa so motho gore a ka ikutlwa yang gore o ka re o tshware ke stroke motho a ka ikutlwa ka like mo sefatlhegong a ka nna le ntho e ba e bitsang face dropping so like motho o utlwa sefatlhego sa gage se change a ka nna wa kry ile gore molomo o kare o le numb and then o kare wa jikanyana or o kry ile gore matlho le ona ha sa bona pila o sokola go bona and then hape motho a ka nna le problem ya go bolela speech mo ileng gore a ka se kgone go articulate like normal speech mo ileng gore a ka se kgone gore a bolele the full sentences motho a teng le a nkare o mmotsisa lebitso la hae a ka se kgone le bolela so o nna le something like stuttering yana mo ileng gore ha kgone go bolela and then hape motho a ka ikutlwa because ka ge ke boletse ke re brain e controller body movement tsa rena dilo tse dintsi mo mmeleng so motho a ka ikutlwa ile gore letlhakore la hae le one le nna nam e ka re lafya bjana and then hape motho wa teng a ka nna wa kry ile gore ka nako e leng gore stroke sa motshwara o kry ile gore motho wa teng o nna loose wa kgona le gore a ithotele and then gape motho wa teng go kgona le gore like o kry ana le tlhogo e leng gore ha e fole because he re setse re tlo lebella di-risk factors tsa yona stroke hypertension like high blood pressure ke one of e leng gore re tseya as if ke di-risk factor tsa stroke so o kry-ile gore motho wa teng o nna gone ka mogou o nna le like face changes mmele wa hae o nna weak on the other side e leng gore e nna affected by stroke seo and then a ka nna confused so like ke dilo tse e leng gore motho a ka di lemoga ga se tse ile kare o na le o tshwara ke stroke o ya re a leboga prof aga ge motho a shetse a swarišitšwe goba a gatišitšwe goba a jišitšwe gore a kgone go kry-a stroke na se alafega ka tsela mang ka mo go rena malome ka kapa stroke gantši motho wa gona gore re mo alafe re leka go mmea gausu sa mathomo re le mofa dilo tša go nwa tše e leng gore di ka leka go thuša kudu tabeng ya kgopolo mara ke nyaka go bontšha batho se sengwe go ya le ka mokgo doctor Shitjing a boletše ka gona a reng stroke ge šitše se fitlhile go motho se ya ka gore ke se jwang ka ge e le gore di a fapana go na le stroke se sengwe kry se bethile motho wa gona o kry le gore ga a kgone go bolela motho wa gona ga a kgone go move a kgone selo seo se re bela boima mo e leng gore at least re gapeletswa re patient ya gona re refere e ye sepetlele mara go na le stroke se e leng gore o kry se go bethile e le gore le ge e le gore re go fa ditaelo tša rena o kgona go dinwa ra kgona go thoba ra kgona go oretša se ka mo go ke ileng ka bolela ka re stroke ka mo go rena se tliša ke dihlare tša baloi ka ge batho ba kgona go gatišiwa se swana le meleko ya go swana le magadima e leng gore motho o ne go betha ka lona wa no hlakahlakana ka mo go rena nako ngwe le gona re kgona go thuša ka yona but because today re bolela ka taba ya stroke re ya se thuša ka ditaelo tša go nwa tša go thoba le tša go orela ge motho a šetse a tlile tlou tša baroka a dutse godimo ga setulo sa go thwethwa a sepela ka di-crushes goba mohlho mongwe ba no tla ba mo kukile goba mohlho mongwe a etla a te tsamaela mara lehlakore leo ba bolang ka lona gore le ya khwa le khwile go tšea nako e ka kang gore moalafi a kgone go alafa motho wa bethileng ke stroke stroke malome ka kapa go nna ka mo gore na re treata a patient ya stroke normally re lebelela pele gore se mmethile bogole bo bokae okay a ke re motho o tla go wena ga a bolele ga a tsamaye normally ka 2 to 3 weeks santse re at least one santse re be re bona gore re ya kae ka le bona diphapano at least speech nyana ga nyane setla nako ngwe maybe loto re le bona gore le nyaka go tla and then motho gona santse o mo trainer ke so re lebelela gore ga botse se mmethile bogole bo bokae and stroke ga ntši rena ge re se alafa re ya se alafa pele re lebelele gore if o se gatile re ye go sentšha cause se kgona go boa kgona alafa motho a fole and then se boele se mmethe gape jwale ka ge malwetse e le a mantši mmeleng wa motho a mangwe ke a tlhago a mangwe ke a boloi a mangwe jwalo dipheko go na le dipheko tše e leng tša stroke
goba aowa ge motho a fitlhile ka mola a šetse a bethile ke stroke aowa le no topa se sengwe le se sengwe la tšhela a gata goba a nwa goba go na le dipheko prof tše e leng gore specifically di bereka go alafa stroke se go na le dipheko tše e leng gore malome ka kapa tše di berekana le stroke ya and dipheko tša gona ga se kore ga di kry-aga le moroba one and then re na le dipheko tše e leng gore o kgona gore ge o phekola motho o e leng gore o na le stroke dipheko di go botse gore no mo tsa monyaka ditaelo tše disolo ke tsona di ka kgonang go thuša re patient e loke kore go na le ditaelo straight tše di leng tša stroke ga se taelo engwe le engwe ka no alafang stroke re a leboga prof re a leboga ka gare ga malwetši a go fapafapana ao a alafegago go tšwa ka ga professor Moremi stroke se ke se sengwe sa malwetši ao a kgonago go alafega ka kua ga Moremi nna ke šetše ke alafile nka no re maybe ba khalabe maybe ba 9 le bokoko ba 3 ke bolela ka taba ya ngwaga go feta and then stroke gantši di-patient nna ge ke ba alafa ba batliša kua gae ka ba le bona maybe 2 to 3 weeks motho a gona ka bona phafogile ya gae and then kgwedi engwe le engwe ke monyaka gore a tle ke mo monitore go fitlhelela a e ba gabotse Dr. Ref nke ke poteng ka mo go lena la mafelelo ge mohlomongwe re ya go e tswalela le hlalositše ka dika tšeo motho a ka bonago ka tšona go ba go kwa ge e ka ba o tlo betha ke stroke a re bolele ka batho ba ba leng kgauswi le motho wo gore ke eng se bona ba ka bonang ka sona gore ge a ewa goba a hlakahlakana gore ba ka kgona go bona le go tseba gore awa se ke stroke se okay ntate ka so motho o e leng gore mohlomong o kgaufi le motho o e leng gore o ka re o tshwara ke stroke gore o tla mmona bjang a kere like ke boletse gore motho a ka tletle a nna le maybe letsogo like site A1 ya mmele wa kry ile gore ga e bereke so like ba tla no bona motho la a ira some like jerking movement nyana bjana yes or a sale a tshwere letsogo a lebeile so and then a sa gone gore a lise ko fatshe and then motho a teng gore ke a mmoledisa like a ka se gone o bolela like a speech sa ha se le nna affected and then o tlo nna again confused yes and then hape o tlo kry-a motho like wa kgona o bona gore motho o na le a very intense headache mo e leng gore mohlomong wa itshwara bjana wa bona gore o tshwere ke tlhogo yes so ke dio tse e leng gore like tsone dio tse e leng gore motho wa stroke wa itemogela tsone usually ke dio tse e leng gore motho mo le ena wa kgona go di bona because ge a thoma a nna le the face dropping e ke boletseng o kry-a le gore maybe molomo o no wa repelela and matlho a nna le bothata ba go bona ke ntho tse e leng gore wena le wena e setse di diragala mo nna you can notice them wa di bona gore no motho o nna le bothatanyana nke le nkarabeleng ye ya mafello na stroke se a kgona goba se se mtsha ka mo molokong goba se tla ka mokgwa wa leabela ntate ka kapa stroke he re tlo bolela ka stroke pila re bolela ka di-causes le be re lebelela di-risk factors tsa teng so ka mo di-risk factors he re tlo lebelela like re na le tse e leng gore re ka ra kgona gore re di-controle or re di-modify to say and go na le tse e leng gore eo o ka se gone gore o e-control so dilo tse di tshwanang le bo di-high blood pressure tsukiri di-weight mabjala go tsuba like ke dilo tse e leng gore di-expose motho to stroke yes ke dilo tse e leng gore tseo ra kgona gore re di-control so re ka se re ke dilo tsa leabela and then he re tlo tla ka mo go tse tsa gore they are non-modifiable so re tlebe re lebetse tsone tseo tsa gore patient ge ntse o tseya history o kry-e le gore ka magae go na le family history ya di-stroke or ya bothata ba ditlhaloganyo so I will say stroke it's a risk factor ka mo family if e le gore go na le motho e leng gore ka mo hae o na le stroke or o kile a tshwara ke stroke and then hape le mengwaga ya motho o tshwantse o lebelele because usually we consider gore motho ha tshwara ke stroke e beile gore o na le more than 55 years 55 years as a male
mtate wa motho wa monna, and then 65 years as a female, motho wa mosadi. So they say usually it affecta batho ba bontate. Yes, so well, tseo ke di studies tse leng hore di a diriwa under medicine and all that. So I can say hore stroke ke le abela ka mo hae. Oh yeah. It becomes le abela as a hore ke engwe le hore e expose a patient gore a ka nna le stroke. Oh yeah. Yes. Re a leboga. Prof. Yeah. Metsotso e mebedi fela. Ke eng se le ka kgonang go apesha dipolelo ka moka kapa dipotšišo kapa dikarabo tše di botšišitšwe go fa go ba mohlomongwe polelo ye nngwe le ye nngwe ye e ka yang go motheletši mabapi le stroke pele re ka ya megaleng? Malome ka kapa nna ke no rata go tsebisha batho gore stroke se gona se a phela beke ga e fele ka kua gae batho ba go swana le bao ba go tshwenya ke di stroke ba se batla. Ke rata gore go baswa moswa o mongwe le o mongwe koko rangwane rakgolo malome mo leng gona go bohlokwa gore o titšhireletše. Go bohlokwa gore ge e le gore go na le bolwetši bo o neng le bona e le gore maybe o nwa medication o rileng o nwe and then o kgone go thibelega gore o tlo feleletse o affecta ke malwetši a go swana le ya e leng gore re moka ona a stroke. Stroke se gona se a phela, se swere bo malome, se swere bo rakgadi, se swere bo mamang ka magaeng re a bona bana ga go sa le bose ka gae gobane go ba boima go dula le patient ya stroke kudu ebile le motho o mogolo a nne le bana fela. So batho ke gore se nka ba botsang gore ba te tlhokomele ene ge ba bona di-sign tše e leng gore doctor wa di bolela mo gore motho wa stroke re mmona kang, batho a ba emelele e sale ka pela ba ye go nyaka thušo cause motho wa stroke o kgona gore nako ngone le yena mo no makala motho wa o ile go mmitša a responde but wa bona gore motho o gona mahlo a ya ka mo le ka mo o nyaka go bolela mare wa pallo. So nako ngwe o no kry-ile gore a re tšeele dilo hlogong. So re le batho kgopelo ya ka ke gore a re reng ge re bona se re makatšang mabapi le tabeng ya di-sign tše e leng gore doctor ba bolela ka tšona mo re kitimeleng go batho ba go thuša and then re tle re boneng gore ba ka le thuša ka mokgwa wa mohuta mang, ditleliniki tša gausu ge di le gona, bongaka ge ba le gona gausu ba ba nang le tsebo ya seo and then re kgone go phološa meloko ya borena. Ka nnete prof a re a leboga ge e le ga jwale motheletše pele mohlomongwe re ka tera ya megaleng ya 064-858-2771 064-858-2771 o gopole gore le whatsapp line ya rena e gona e ya phela gona fa le go 064-858-2771 o ka tsena gona fa le letlakaleng la Dr. Moremi ke moka wa kgona go bona tšeo di diragalago ka fa ke moka ebile wa kgona go ntšha le maikutlo a gago gona fao letlakaleng la pitšentše kgolo at MCRS le gona ke gona mo e leng gore mohlomongwe o ka tsena gona wa kgona go ntšha maikutlo a gago kapa wa botšiša se e leng gore mohlomongwe o ka rata gore o ka se botšiša ke mokawa o tlo fetolega re a tseba gore balwetši le na le bona ka mo gae ka kapa ba bangwe ebile le baagišane sa le ba ba bona kgale ebile ba ba lebetše jwale ntšhetšang balwetši ba o nyanyeng gore balwetši bao ba kgone go kry-a thušo le bona ba kgone go tetsamaela ka maoto a bona a re poteng ka fa re a boa ke moka ge re bo re ya megaleng ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala re dula re ina le go akaretša le a bong Profesa Ngaka Moremi Tloutša Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala Ramošebo kgauswi le Letamo, Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka.
na o rata seo se kwa go mo seale moyeng se go o na le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station bolela le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagatše ditsebišo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago go kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Alien Storen 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšena molaodi nomorong ye 076 1301 705 goba go 013 944 8901 gomme re tla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highfield Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za. re aga malapa lelanegong la pitšeng tše kgolo le morwa motšha maubane ka kapa ya radio mošupologo go fihla ka labone. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala re dula re ena le wena 96.3 FM, your friend to rely on. Alright, motheletši wa Motse Community Radio gona fala go 96.3 FM re ya leboga ba mabenkele ba rekišitše bareki ba rekile ke moka ge ka ba aga wa reka le kgono a dula fase o thekge body malapa ga lekane ebile matšatši ga a hlabe ka go swana le kgono le ke nna go sasa kwena go sasa ke wola a re sa le gona fa a lenanegong a lapitšentše kgolo re na le Professor Moremi re lebeletše taba ya stroke a gomme ga a tsamayana noši o tsamaya le Dr. Refilwe Makota a tšwelampele a go romela melaetša a gona fale letlakaleng la morwa motšha ka kapa maubane letlakaleng la Dr. Moremi letlakaleng la pitšentše kgolo at MCRS letlakaleng la WhatsApp line ya 0648582771 ya ke matlakala ka moka a o ile go gore re kry-agala go wona letšatšing la lekgono gomme ntle le go senya sebaka motheletši wa Motse Community Radio re ya megaleng ka sona sebopego se mona go 0648582771 0648582771 ke moka le rateng gore le ka tsena ke moka la botšiša tšeo le ratago a go di botšiša go na le motheeletši fa gore ka kapa ke nna hlokaina ngwana o tlišitšwe gae ke mmagwe e sa le o monnyane mmagwe na dula le abuti wa ka mara ga ba sa dula jwale mmago ngwano ga a fana ka lapeng ka dipampiri tša ngwana jwale ka kapa ngwana o ngwadišitšwe ko sekolong ntle le dipampiri ya no ye o kare motheletši o nametše bese ya go ya ga Matlala nametše bese ya go ya ga Matlala ba nyaka thušo ya gore na jwale dipampiri di ka kry-agala jwang go mmago ngwana ye nyaka pitšentše kgolo straight tša go sasa nke re boneng ka fa gore na melaetša yeo e šetšego mohlomongwe e tsene gore go kry-a go kwagaleng ke dire ka tsela eman ka kapa gona ntho ngwe ga ke ikušega botsefa
alright motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 fm ya no dilo tšaka o ka re di apara tshiamo ka fa dilo tšaka o ka re di apara tshiamo 0648582771 0648582771 mcrs mo moyeng dumela thobe nkgono e re ke botlhokaina ra go amogela wa rra putšwa ka mathomo ke lebiša go prof thobe moragonyana kua ka bo 2003 ya ile ka re ke lefelong tsokola mošomo ka kganya ka go atheka ke stroke like ka mo letlhakorong la right loto le la gwa le letso ene ke mo ka ge ke le betha fase le boela sekeng le letsogo le ge ke le betha le boela sekeng jale ka re ke potelela ba mpotsa gore ke moya o montši ke ne moya o montši nna ke be ke naganela tše dingwe ba re ke ne moya o montši jale be ke nyaka go tseba go wena gore ke nnete le taba tša sedimo gore moya le tsona di ka go tlholela stroke na and then ke yona yeo ge ke pota ka go Dr. Ref ke motho e leng gore ga jwale ile ka phela ke rema ke tlhogo ke tshwenya ke matlho ka re ge ke ya docteng ga ntšheka ke ra le gore madi a godimo kudu ka metšha ge ke ya docteng o mpotsa madi a godimo a fetsa ebile a nrefeletse gore ke kgone ya tleliniking ke kry dipilisi tša di-high blood jale se ke nyaka go tseba ke gore mo go lena Dr. Ref e ka ba dipilisi tše ke moka ke tlo dinwa for the rest of my life o jwang ka gore ka mola tleliniki di a nthuša and then a ke sa ne le di-sign tše ke be ke dikwa and ke nyaka tseba gore a nna ka gore a ba fele ba nkopantšha le doctor and then ke tlo tseba jwang gore pilisi tše go ne le mo ke tlo felang ke di tlogetše gore ke tlo tšwela pele bophelo ba ka moka nae ke a leboga ke tla theletša mo radio. alright malome kaka prof a ke ya rabe tate o be a le mošomong mengwageng e fetileng a kwa swara ke grempe a itiauta loto fase ga etswa ba re ke moya o nyaka go tseba gore na badimo ba kgona gore ba swariše motho stroke na badimo ga ba swariše motho stroke ba swariša motho digrempe badimo ba ka se mo swariše stroke mara ka lebaka la gore ge ba fihla ba mo swariša digrempe tšeo o kry-a go na le malwetši a rileng a leng mo mmeleng wa gage ebile a šetšeng a tšea treatment ye e rileng ka gare ga lehlakore le la sekgowa a ka tla feleletša e le gore o itemogela malwetši a go swana le ao a stroke mara ke kgahla ke gore ka kua sekgweng o tšea treatment ene ebile o re o kaone o te kwa le kaone kudu gore re o a thušega ga a sa itemogela dilo tšela tša morago lehlakoreng la badimo mabapi le tabeng ya gore a sekatlo a sa ba ka mogare ga mathata go swana le ao ga a tšwele pele a phase badimo ba gabo a bolele le bona and then badimo ba sekatlo ba sa moswariša digrempe if ba ne le taba ba tle go yena ba mmotse o tlo fola o tlo ba gabotse a ka nnete Dr. Ref ye tlang ka mo go lena ka mo le kwele le ikwešišitše ke utlwisisitseng tate ka kapa e re ke tlaleletse ka mo profo ka mokgwa a boletseng ka teng like a re motho o naana le digrempe then a ya spetlele doctor ya re madi a hae a ko godimo so a gopole gore like re rile eng dika tse dingwe tse e leng gore wa di itemogela tsa stroke ke gore letlhakore le le one la hao lefye leswe akere so it means motho o le ka nako high blood ya hae e le ko godimo a se mo treatmenteng o nnile le that part e re bitsang transient ischemic stroke so ke ntho e leng gore e diragetse then gona ba ba maile mo di high blood pressure medication which di thusa gore di regulate BP ya hae gore e se bene ya nna go godimo so he is going to take treatment for the rest of bophelo ba hae bo botle and then part ya gore ha bone ke di doctor like hantsi ko tleliniking tate ka kapa bo sister ba refera patient ko bo doctor if e le gore ba bona gore go a tlhokagala so yena ka he a bolela gore no treatment e ntshwere pila ha intirelle mathata ha intirelle eng so a go tlhokagala gore bo sister ba ka tetle ba re a bonwe ke doctor
mola go sa tlhoka mola go sa tlhokagale re a leboga Dr. Ref Yeah. o e arabile 0648582771 MCRS o mo moyeng dumela MCRS le ka tate Maobane re gona le kae phatla mhlaka le bo doctor ka mo thobela ntate ke a kwagala gore ya khatakala le a kwagala tswelang pele phatla mhlaka ge le khathakata le tlo o botsa ke rena ga re botsa gore ke a kwagala gore ya khatakala o kwagala ga botseng tate phahla nna be ke ne le tsotsišo e le gore ke a kwagala ke thome ka mo go doctor moreli ka nna go tsebeng ga ka re ne le batho ba ba tswang ka mo ntle ba re stroke se sa boloile ba thea diphoofolo ka sona gantši le go ba etsa ka mo magaeng ge le bošego and ba gaša mo thoko and then phoofolo ge e tsena ka mola go bone ya cramp and then ba tseba gore no ba šireletšegile le batho ba e le gore ba tsomagale and then batho ba itsea ba ile e berekiša jale be ke nyako tseba gore ga ba e berekiša stroke ge ba gaša ka re go gata mang le mang ba bitša ka leina na and then ke tlo tla ka mo go e doctor mma gore ena ka mo sekgweng be ke nyako tseba ntwela ba re kgwetse ba re motho a se ka na jwana a se ka kgoga and then o kry-a motho ora crampa a swere sekerete gore e wena ka mo ba e bitša di-oris gore le ona motlhomo e feta e ba stroke ka re motho a ntse a ka nna ka swara sekerete a thusa mosuno crampa so kry-a a e motho koloi ka mothula ke nana ke tla letlheletša mo radiong ke tsone dipotšišo jaaka tše nnyane le mokwele ga botse prof Dr. Refile ya ke mokwele thwi le mokwele a ke arabeng tate phahla malome ka kapa ka mo lehlakoreng la rena la bongaka ba setšo re na le dihlare tša go fapana dingaka tša setšo kua moragong e be e le bakgalabe ba ba phelang sekgweng ba thia diphoofolo ka dihlare o bolela nnete empa go fihlile nako ya gore batho ba tšee ditaelo tša go thia diphoofolo ba thie batho so batho ba thoma go itemogela malwetse a go fapana because dihlare tšela ke di-strong too much mo e leng gore ga se tša go berekišetšwa gore o ka gatiša motho ka sona be ba thia diphoofolo tše di leng kotsi tša go swana le diphoofolo tše e leng gore mo gongwe go sepela le dimpša ge di šala di kry-a phoofolo di feleletša e le gore ya di gobatša goba wena motsumi o ka feleletša o le ka gare ga bothata so be go ne le setlhare se e leng gore once ba se beile mo phoofolo ya gata ya grandpa ya swara then ba kgona go tla ka lerumo ba bereka ka mokgo bona ba nyakang so batho re tšere dihlare tšela re buile re gobatša batho ba borena ka tšona so that's why ntate phahla re o tseba e le dihlare tša go tšwa ntle and then jale ge di fihla ka mo batho ba gaša metse ka tšona e le ge ba nyako swara dilo tša bošego jale batho re riang re gobatša difamily tša borena ka dihlare tšeo o a rereša o bolela nnete batho ba ba tlogele go dia taba tšeo dihlare tšela ga se tša go berekišetša batho di gobatša mebele ya batho ya lena le kwele Dr. Ref ke utlwile ntake kapa ba bolela ka di-horisi so like ntate o bolela gore if motho a sa tsuba or a sa nwa e be a ikutlwa a na le di-horisi dio tse tshwanang le tsone tseo so ke tla e araba ka gore ntate ka kapa motsoko o addictive the nicotine ka mogare ga yona e addictive so that's why mo e leng gore motho ga a sa tsubi e be a na le that shaky mmelenyana it's because of mmele o crave ntho ele so that's why e le gore o na le ka mokgo a filang ka teng ka mokgo and then but then like ke mmoditse gore motsoko le cigarette di go expose to stroke yes e le ka tsela e feng because gopola gore motho if e le gore wa shake o feel somehow hona ka mokgo mmele wa thoma wa change and then mo e leng gore le madi towards the brain o ka kry le gore a hafulega oxygen e re reng tlhaloganyo e ya itlhoka so hence it's a risk factor to stroke. Okay. Yeah, no, re a leboga re tope motsheletši mo MCRS mo moyeng dumela. Dumela guys. Re gona ra lena. Re gona ke di ka mohlanka. Nda ke ka sara ke stroke ma stroke sa ka be se sa go sekamisa molomo be ke sa kgone go bula molomo mara ke sa kgone le go ja ke kgona go bolela e fela ka find out gore ke stroke sa badimo. Stroke sa badimo. O thwasitše.
ke traffic. and then o ile go thwasa sa ema Awa ke ile ka phahla sa fona. prof badimo ba swarisha di-grempe stroke gantši malome ka kapa ke ne le mathosana mantši badimo ba go swarisha di-grempe tše serious o ka tšea gore ke stroke se stroke ya so o ka se sware ke stroke wa phasa nne wa fola cause once stroke se fihla go wena se attacka brain and o tsebe gore brain e swere mmele ka mokana ga one e controla mmele ka mokana ga one ya so ke nagana gore mama a ka ba fihletše ke modimo wa metsi goba wa skereke a napa a mswara a mothuthumediša a bona di-sign tša gona o ka re di swana le tša stroke a di swana ya stroke se ka se go sware no wa bo wa fola no kgaitsedi yaka hello ya o bontšha tšole be ke nyaka go mmotša gore ka moraga gore a itemogelele stroke sa bolelang ka sona o tšere nako e kakang go arrangea mophaso ka gore mophaso sontse o die jwala gore re o feditše beke a le ka mokgwa leng ka gona ba organisa jwala be ke nyaka go mmotša something empa o tšwele ga gona molato mcrs o mo moyeng tumela thobela ke dumediše le bo prof le ngaka Refilwe ka fao age thobela ya wa bolelang ke semakaleng a phane go tswa ka mo Mmalebitsa kere thobela ke tlo lebana le Dr. Refilwe gannyane batleng ke ba tlhathe di-stroke tše ka maina o kgwetsa ba di bitša bo di-mild stroke le ka mabitso a mangwe a kere jwale ke kgopela go no tseba gore motho o šetse ile mogolo a tshwere ke stroke sona se re se bitsang mild stroke e ka dibaka tša gore stroke se bue se mo tshware gape legala bobedi goba maga mararo dibaka tša gona e ka ba tše kakang gona di-stroke tše go ale ka go fapafapana ga tšona di a kgona go boelela mothong o tee di tle gabedi goba maga mararo na ke kule le bola ka bogolo wa rra mohlho mongwe le bola ka bogolo ba mengwage mekae ka ge šetse ba ile ba hlatha gore gantši di etela batho ba ka bago mengwaga e ka bago 50 go a godimo ke lebeletše go tloa gona mengwageng eo le ka tsena Dr. Ref okay ntate ke leboga potsiso e botlhokwa thata potsiso o e botsisitseng so ntate ka kapa stroke motho ha se ka mo tshwara high one chances tsa gore se mo repeat di godimo so because a kere re tshwantse re kgone go kry-a gore cause ya stroke se ke eng ke stroke se feng ka he a bolela gore di-stroke tse di a fapana-fapana le nna ka he ke di tlhalositse so it's possible motho o e leng gore o kile a nna le stroke le ge o tla la bobedi o tlo presenta ka the same symptoms tse e leng gore or di go tshwere the thing e re tlo e batlang go itse gore ke gore is it the first time or ya repeata ntho ena so basically ntho e ya repeata mo mothong ya gona gore motho e mo tshware maga a re a leboga 0648582771 msrs mo mo itumele Halo kunjani? Sikona kunjani? Bakumelana idemetholo bongolofana. Siyathokoza. Ngicela ukubuza umama wenyanga ukuthi ngizobathi stroke yakhulunyiswa. Ngifana ngandlula izinto mara masikonde wena and stroke itholakala phansi asikhulunyiswa la uba kuphumelane ngandlula ukakapa ngesinye mara ngandlula kuphumelane hafu phansi yawa. Usho ukuthi mhlawumnye nabasithelileko babize igama lomuntu. Ya mabakuthiwa basengisana lomuntu njengoba bakuphumelane la ngandlula uba kukakapa ngesinye mara once ngandlula kuphumelane hafu phansi. Ninjani baba? Skona iya istroke vele bayasikhulumela bakubiza ngegama and esikhathini esiningi senza abantu bemndeni laba bazi ilokhani bathi izinanazelo salapha ekhaya so bayakubiza bese bakucele bese bakubekele sona kuloko bama baceda ukuyibeka noma kungandlula ukakapa ngeke simwenze next so ngoba sifuna wena straight. Hello
0648582771 0648582771 lenanego ke pitšentše kgolo nna ke morwa motšha maubane ke tsamaya le professor Moremi le Dr. Refilwe Makgotla re lebeletše taba ya stroke go na le motheeletši mola o re thobela ge loto le letsogo di swara ke dikrempe ka mo go left every night e ka ba e le eng o mongwe le mongwe ka no etšea malome ka kapa loto le letsogo le swara ke dikrempe rena ka mo go rena nakong e ntšhi dikrempe di hlola ke lengeloi la skereke ke bolela ka ngeloi la skereke ke bolela ka batho ba e leng gore ka kua malapeng a gabo rena be ba bereka ka moya wa skereke ba alafa batho ka metsi le diwasho mola le mona ge le tla go motho le go swara ka dikrempe ya mara a se dikrempe tše e leng gore di tloga di go tshwenya kudu di tlo ne go swara nakonyana di a be di a fetša di a go tlogela ya ka mo go bo doctor maybe ba ka re fa maele a mangwe ka mo lesaeteng la ka ntate ka kapa ke to batla go itse gore ga re bošego ga a robetse e mo diragalela for nako e kanang kake e thomile neng and then o experience eng hape o twisisa so potso ya hae ka se kgone go arabega gore ba re re araba ka gore because ke dio tse ntši tse le gore tshwanetse re tlhoka go di itse mo potsong eo before re ka mofa karabo e maleba 0648582771 MCRS mo moyeng dumela thobela le kaina re gona ra lena re gona le bla le tumisang ka mompete ra go amogela tumisang ke a lamogela ke a le dumedisa ke a le tamisa ke kgopela go tlaletsa ke be ke botšiše thomang ka potsišo pele Dr. Ref le kaina ke thome ka basadi le gono ba ke teo ka sesi re gona prof le tsogile re tsogile re botša lena sesi tumi okay, according to my research, it's about only 5 different types of strokes, but obviously Dr. Ref has more knowledge on that. Ke kule Dr. Ref are stroke ke labela. So make you follow which are if re nyaka go prevent this thing from catching up that generation to generation. Is there a method e ka following? Is there something e ka dirang go avoid gore ka nnete labela le feletse le tswalla motse ka moka and then ka mo prof ke gopela botša godimo ga tlhaloso ya Dr. Ref gore di stroke di tla ka mefutahuta lena ka mo sotho le identify jwang gore motho o swere ke type e jwang ya stroke okay nna ka mo go rena se se tumi motho gore o swere ke stroke se se jwang re mmona ka dipheko tša rena le go mo lebelela ka seemo sa nako ye a tlabeng a etla ka sona mara lehlakore la rena a le nape le ne le di-type tša di-stroke re lebelela fela gore bolwetši bo bo leng mo go motho rena ka lehlakore la rena re kgona go bona ka pheko gore ke stroke and stroke se pheko di kgona gore botša re wena o nonnoši o ka se kgona goba o ka se kgona o berekišana le makgowa because motho o ka mokgwa leng ka gona mmele wa gage go betše mo e leng gore o nyaka referral so rena ka mo go rena a re nape re šala di-type tše go fapana ka sona morago and then a ke arabe ye nngwe laši taba ya leabela gantši gore le fele ka mo go rena motho ke mola re reng ge motho o molomong wa gabo a bajwa ga a šala a tlo robala ke rena ka mo go rena re ne le ntho ba e bitšang gore ke moemi ntho e emišang gore se se jeleng motho ka nako yeo se se kahlo se sa swara ba bangwe re fediša ntwela ya leabela ka mo lehlakore la rena mara ke na le nnete gore Dr. Ref o tla re fa maele a mangwe go ya pele okay yeah tumisho okay ke gona kae se re re go potse jwang ke teng se stumisho okay so go araba dipotso tse o di botsisitseng se sine when we saying stroke it's leabela we saying like ke boletse ka di risk factors so the risk factors are the things that exposes you or put you in possibilities that stroke se ka tletla sa go tshwara
So we're not saying that stroke se tlo tshwara batho ba botlhe ka mo hae. But then when we're trying to find the history from the patient, we also elicit if it's not in the family. Ha gona o mong ka mo hae o ileng gore o kile a tshwara ke stroke na. Hence, I spoke about the modifiable and non-modifiable. So, family history, it's something that it's non-modifiable. Like, o ka se kgone go modify something that runs in the family to say gore re ka se hafole. But then, how can we try to counteract that? We can try to control the modifiable one. Because remember, high blood, diabetic, those are some of the things they learn gore ke labela ka mo gae. So if we try to control those things about the high blood pressure, diabetic, and all those things, then it means we can prevent the patient from being exposed or being a risk factor a stroke. In family history, it's a risk factor. And so then there is a possibility of breaking this chain, actually. How do you break something that is a non-modifiable? Non-modifiable, it means there is nothing you can do about it. So you cannot break it. In my way of us preventing this from moving from generation to generation. Yes, basically how you can do it, it's taking a good care of yourself. Lifestyle modification, trying to control those high blood pressures, try to control your weight. If we try to control those weights, we try to eat healthy, we try to reduce all those things they long gore re discuss regarding really malwetse a ileng gore ke ya ka mo gae a le abela. And then again, coming to the literature that you've read, I don't know which one you used to say key 5 types of stroke, but however, I cannot dwell much on that because the ones that I have already explained about, so basically, maybe probably when it's some divisions of what I have explained about the 3 types of stroke. So I don't think you'll go anywhere and find any other type of stroke. Like stroke, we've got those that I have explained, but however, that's why we use different literatures. So we are allowed to say whatever that you know about, but those are the most common ones, the ones that we know in our practice. No, hence I said I'm not disputing what you said. I was just adding on. And thank you guys. This show is very thought-provoking. Keep it up. You've got a good thing on your hands. Sorry. Can I ask to me, sure. Maybe I can learn from you. What are the other 2 types that you read about? Maybe I can go and look at also. Tumishang? 064-858-2771 064-858-2771 MSRS mo moyeng dumela. Correct. Aga batho ba bolayang batho ka di-stroke ka gore ga se dingaka ba se ka stroke seo. Putisho ya lena e reng papa? Batho ba ka gore ga se dingaka ba botetang batho ka di-stroke ba di tsea ka ba se tsea ka setlhare se sa bolokisa go loya batho ka prof le ka tsena mongaka la araba ya papa o bolela nnete lebaka ke gore mo re shetse re ne le batho ba bantši ba iseng dingaka ba idirileng dingaka ba se ba ya go rutwa bongaka, and then ba no fihla mo go rekišwang dihlare ba reka ba gobatša batho ba ga borena. Di swana le tšona tša bomagadima, batho ba no di tšea mo go rekišwang dihlare ba di reka ba se ne le mokgwa wa gore ge ba rekile ntho e ba tseba gore e berekišwa jwang. So ye papa e bolelang ke polelo e botse ye e bontšhang batho gore ba kgopelwe gore before ba e fa motho selo ba nyake go tseba gore motho ke ngaka o bereka kang ene ke nnete o bereka bongaka ba gage ga botse na. Ntho e re bolayang pa ke gore re šetse re ne le dingaka tše dintšhi tše di seng di a rutwa bongaka le go rutwa go berekiša dihlare ka mokgwa wa maleba, and then batho ba šetse ba tletše le mo ene le batho ba borena ba no rata go ya koo ka ge ba tseba gore maybe a ba ye go kry-a dilo tše di botse. O sa le gona o bontšha tšwele. Yeah. 064-858-2771 064-858-2771 motiretši o mongwe mo o be a botšiša gore
e re ke tope motheletše pele fa MCRS mo moyeng dumela Thobela kaka. Thobela Le kae? a re gona rra lena Re gona. Ke medise le di-doctor a bobedi ya tsona ka mokgahlong. Thobela. Ke na le problem ya ke na le tsona di-sign tse ba di bolelang tsa gore molomo sometimes wa crampa kere ke palela ko go bula le-site la ka la left ke letsogo fela le lempang problem so letsogo le la crampa ga ke robetse ene le kwa tlhogong kwa gona ka mo siteng ya left ke ba ka mokgomo ka re ke ba diviso so nka clean ona ke ka tanya warra ga le sa kwagala ga botse le re ge le re tleliniki di ya jwang Bishop Dr. gore if nka ya clinic maybe ka osane ba ba hlalosetsa ka mokgwa ke ikwang ke le ka gona nka kgona go kry-a thuso ba preventa re ke ya ba ke sona stroke seo warra hello a ke tsebe mara motho mongwe le mongwe ga a sa tekwe ga botse mmeleng swentse a ye tleliniking and then a kwe gore ko tleliniking ba re ba bona eng o swerekeng kapa motho ka mokgwa itlhalosang ka teng ke nagana gore a ka bo e le gore o tshwana le ole wa mathomong a gore ne ke ikutlwa so le tlhogo he ke ya doctor ba re high blood pressure so most probably motho o na le mengwaga mekae because ke nagana gore mo e ka be re dila le high blood pressure mo e leng gore o tlhoka treatment le na le mengwaga mekae warra 53 ha yo phaka dipilisi tsa high blood ko clinic ai mesi ntate kaka ai ka se mo mesi ga botse high blood ke bolwetse bo a thekang batho ba mengwaga ya ko godingwanyana ke re wa go bola hene re bolela ka high blood pressure like e tshwana le tsukiri yes so gantši ke ntho e le gore re shebile chronic ko bathong ba baholo but then because le yona ke leabela ka mo family ba bang ba nna le yona sentse ne le ba banyane and then ba bang ha pape ba kgone ho ikira he ba le pregnant so tsukiri le high blood di so like dia tsamaisana ntate ka so Dr. Refo di ka tše motheletše a di bonago se le moeletsang ka sona fela gore ga no ya tleliniking a ye go tšea dipilisi tša high blood a te kwa le kaone mo sister ba tla mmotsa ha fitla kwa le ya because those are the signs tse leng gore ke risk factor high blood exposure to stroke so wa bona gore if a di tlogelela at the end o tlo nna le tabela ya di stroke e re di buletseng yes le ya kwa warra ke kwa ga botse kaka re ya leboga mongaka o le bogileng aga 0648582771 0648582771 ya no ga botse ge o ka rolo mogolo mo mengwageng a ka kua ga 50 wa te kry-a o sa tshwenye ke dilo tše tša bo di-high blood le bo disukiri e no ba le tlhogonolo all right MCRS mo moyeng dumela a ge le kae tate ka kapa a re gona rra lena a re gona ke Maria ka magana go buša a ra go amogela se Maria ke dumediša doctor le ntate Moremi Thobela Maria ke na le bothata mo mokgalaja o na le tlhogo ga ge ya opa and then le letsogo ga le bereke mara re ya tleliniking re phaka dipilisi ba re ke high blood ke nagana gore motlha mongwe o bethile ke strokeane le leoto la gage le a baba le ile la leka go tšwa mohlomong go nyaka go tseba gore e ka ba go diagalang re ile tleliniking ba mo fa dipilisi tša high blood ke bolela ka go tšwa mmago ya mohlomong dikerekeng tša semoya go ba go ya dingakeng a se ke tšwe ka seo ka mo a senka ke tšwa ke ya go gong le ka moraga gore o nagane gore e ka be le stroke o no o dutse ke no dutse ke re ya tleliniking ke no dula ke tsebe gore na di tla mothušo oro jwang prof nna ka mo lehlakoreng la rena ke tlo bolela gore mama ke tla re ge ke tšhaiša mo ka tšea number tša gage ka bolela le yena ra nyaka go tseba gore ke eng se se dirang gore papa ka kua gae
ba mo fa treatment and then treatment e se ke ya bereka. Sometimes mama dilo tša mohuto di a kgonagala di medication tša kwa tleliniking di a bereka kudu mo e leng gore o ka se di tšee gafetša wa se bone tšwelopele langwa ya ke a lekwa ba ya ke re ke tlo tšea number ya lena and then ke tle ke bolelele lena ke bone gore nka le thuša jwang gore papa a kgone go fola ka moo gae a kere ka baka la gore se e mo itele ka motsogong la left leoto la gona ne and then le mo matlho a bone gabotse. Okay ke nagana gore go ka no ba go ne le malwetse a rileng a sekgowa and then go ne le ntho e le distepang ka mo ditumelong tša ka mo go rena goba ka mo melekong ya borena but re tla thušana ke na le doctor mo re tla bona re e bereka jwang taba ya papa ke re for now ke tlo le founela ge ke tšhaiša mo and then ke bolelele lena ke tsebe diaroro o eda okay yeah re tla bolela le lena re bone re le thuša jwang a ke re mama nka leboga pa thank you re lebogile kudu a re tshepeng gore papa o tla kry-a thušo ka fa o mme motswadi thank you prof ke as individual yeah ke na le go ba le bothata ba gore batho o ka re ga ba se o tsebe gore go ne malwetse a sekgowa go ne le malwetse a e leng gore o ka re ke ya Sesotho nka rialo mo e leng gore ge o swere ke malwetse a e leng gore a nyaka Sesotho honestly le ge o ka ya clinicing you will never get help ke nnete malome ka kapa batho ba ga borena ba swanetse go tseba gore nako ngwe re imetša di-sister re imetša di-doctor ka malwetse a re a tšeang gae re be re fetse re riela le bona bothata ewe ya sepetlele feta somewhere o phethe taelo e rileng o ya sepetlele go fihle kwa sepetlele batho ba modimo ba kgone go bereka ka mmele wa gago kgone go fola le rena di-doctor ba porofeta re refere balwetse ka nako because ntho ke nagana gore e tshwana le ge o ka kwa mmele wa gago gore ga o right mohlomongwe wa ya ngakeng ya Sesotho ba fitla ba go checka ba go fa bo ditaelo ba go fa bo ding honestly if ile gore o tshwere ke bolwetse bo bunyakang gore o ka no kry-a treatment wa nwa then wa ba sharp already ditlhare tša Sesotho di ka se go thushe a reng megaleng 0648582771 MCRS mo moyeng dumela hello le kae ntate a re gona le kae wa rra awa ke rena bana ka hlompho le boikokobetso ka ga dithapo ele tša go ntate ka kapa ke kgopela go wena gore o mphe prof o le theleditše thobela le kae awa ke rena bano rrago lena thank you motswadi yaka ke me le bothata bo bogolo ka kapa jwa dikerempe ka nako ngwe o hwile menwana ya maoto e namelane e swarane straight ke re karakare e swarane o ba ka nako ngwe o kry o tole ke re ke a lo tlolola o hwetša o ka re ke stroke mara tsona ke a dikwa gore ke dikerempe ntana so di ne go ntshwenya so ke entane le bothata jo bo leng gona ke bothata jwa gore ke before ke tsena kereke e itseng before dikereke tše ge di thomeditšo before corona ge e tlo ba gona ba ile matšatši a sa fetšeng pelo e tlo ba nna ke thušantšhaba so gwa se be ka mokgoo ge ke tšwela ka ntle ke ya gong le gong mo e leng gore ba nobile ba re ke ntela wena o moporofeta ntana a ke porofeta a one motho ke moporofeta mafelelong mo e leng gore ba ile ba fetša ba nthela ba re ke santse o ya nokeng kgologolo jale so a ke nako no wela dilo ka godimo ka no fetša ke ile fao ke sa tsebe gore gabotse go ka be go diagalang ka nna jale e be ke kgopela thuso go lena prof ke leboga kudu pa ke leboga le magato a o ileng wa tšea dikrempe tša maoto di gona ka mo tabeng ya rena ya tumelo ya semoya kudu go thušeng batho ke tlo go thuša sopa nna gantši ke ya dinokeng la boraro le lengwe le le lengwe ke iša batho nokeng re kaya ra tsamaya le wena wa ya go phetha ra phethela semoya se ra phethela maoto a ra phethela dikrempe tše di go tshwenyang
and then ra lebelela ka morago ga matšatši a mane or maybe 5 days ra bona gore re kry-a diphetogo tša mohuta mang awa o tswele yeah a tlatše difounu and then le kgone go tseba gore na dino ke mmoe le ka ya le yena ka tsela mohuta mang goba go ka diragala eng yeah ke motheletše ko gae a ke re go nwe le re bolela ka taba ya stroke yeah mo e leng gore a re se ke ra dotšhang go ya ka dintompeng motho mohlomongwe a tsena a re no man ke tshwenya ke sa gore mohlomongwe wa kry-a e le gore ga se se tsamaišanang le stroke se hloka gore o swanetše a tle ka kua ntompeng ka mola go tsholwe ditaola then a hlolwe and then yena o nyaka go no kry-a ditaba mo moyeng mola e le gore ga re bolele ka taba tša go phekola batho mo moyeng a batle ka ntompeng prof a batle ga e re ba thuše 0648582771 MCRS mo moyeng dumela a re gona ra lena kgaetšedi yaka ke a go amogela khuni ke dumedise Dr. Moremi, Dr. Ref. Hello huni re gona le kae huni re gona nna ne ke na le petišo then o ne le ausi wa ka o tshwenyang ke tlhogo a e fole like ke lekile ka nako e mentsi di-docteng dipetlele a e fole and a feletša a tsuba snaife but a tsuba snaife se e ba ditere ga tsubile and then ge o re strong ba snaife se fedile e boa e mo tshwara gape tlhogo a e fole tlhogo a gage so ke nyako tseba gore e di-sign tša stroke or eng sesi o ba jutše thata le mo išitše dipetlele le mo išitše le bathong ke bolela mo bathong ge a eya ba bolela taba ya go thwasa ena ga e believe gape a ke go botse badimo ba bangwe le ba bangwe ba swara motho ka hlogo ene hlogo ya badimo e okobatša ke snaife mara nna ga ke fele ke rata gore batho ba kgoge snaife ka lebaka la snaife ga botse mmereko wa sona ke sa go phasa badimo se se ga ile gore o swere ke badimo mama and then ba mmotša yena ga a dumele gore gona lena le santse le ikemišetše go tla go berekela go ya sepetlele le ya go tshwenya di-doctor le di-nurse ka bolwetši bo le botsebang gore kalafi ya gona ke eng hlogo ya badimo e fodiša ke dipheko e fodiša ke ntho e re bitšang lebutlu e fodiša ke moropa e fodiša ke gore motho a e dihlareng gobane re e bitša hlogo ya ditaba motho owe ga a swere ke hlogo sowe go ra gore tate mogolo wa gage o nyaka go mmotša se sengwe gomme a nape a fole motho wa badimo ge a kopana le motho wa ba jwang ge e le gore motho a kopana le yena o opa ke hlogo e opa yena ge e le gore motho a kopana le yena o bola ke loto ka nako yeo loto le baba yena so re tlo gapeletša go fa motho medication ye e leng gore ga se ya swanela e le ka lebaka la gare o kwa bohloko and then ge re ka se mofe e tlo ba o ka rena a re nyako mothuša mowe mama ke nyaka go botša ntongwe badimo a ba botšiše motho ge ba swere motho badimo ga se bolwetši ke nneo ge ba fihlile go wena ba go botša a ba go botšiše so ge yena a gana go latela le tsebe gore e tlilo ba bothata ba gage gore gore yena ga anya ke go fola mo bophelong ba gage ge ile gore modimo mo file mengwaga e 100 modimo o gopela only 6 months badimo ba gabo ba gopela 6 months ka gare ga mengwaga yeo motho ba mo fileng gore a phethe a kgone go fola a se ka tlosa le ya maimiša a le bolediša ka dipelo a leliša yena wa gana so gore re mo wele santse le ikemišetše gore mo le tlo alafa molwetši wo a sa foleng ka lebaka la gore hlogo ya badimo mama taelo ya gona ke ntho ko go botšang ka yona ke re ke ya ditaba o santse ge ba go botša selo o se botše motho o napo o fole ya ke gopela gore mmotse gore ge badimo ba re o thwase
a se gore ba go latlhile mo gongwe go thwasa ga gago o tlo phološa rena re le family mo gongwe go thwasa ga gago o tlo re thuša ka se sengwe ka mo gae ene a go ganege gore motho a ye go thwasa a fetša tswele pele ka career yena e nyakang ene ntho e nngwe gape ke gore o ba le tsona dipono tse ene di a diragalla but go thaseng gona ga a dumele e ya go thasa e tlile ka yena a re o tswama mmoditse a ya kae ba mmotsa so be re no kwa ka yena ga a re botse nko botse kgaitsedi a tlogele go tshoga thaso ya go mbala e sa swana le e la kgale motho o kgona go thwasa a bereka motho o kgona go thwasa a riang o ka se palele ko go fola ka lebaka la gore ba re o swantse o thwase motho o kgona go thwasa a bereka nna ke ne mathwasana a mantši a thwasang a bereka le dingaka tše ding di ne mathwasana a mantši a e leng gore a thwasa a bereka so thwaso le go bereka a go ne mo ditshwenyanang gona ne okay a ke leboga maele Dr. Moremi re tla bolela le yena thank you mama thank you ya re a leboga kgaitsedi ya ka re a leboga motho o tshwenya batho malome ka baka la gore wa kwa gore ba re ya gore o swantse a ye go thwasa ba ikwile ka yena kore e seng gore le yena ga a tsebe gore na ga botse pholo ya gage ke eng o a tseba jale nkane ge a hlakahlakana ba mokitimišitša sepetlele then ba gore a nwe dipilisi tša malwetse a senang le ona and then di tlo fetša di riang di mmakela bothata because e ke ya sepetlele ke re banna hlogo ya opa ke rela gore motho a mphe pilisi a ka se mphe mo nka no tla ka ranya ka go nthusa ene gona a re no bolela ka senefi sewe ga a ka se be le sona go tla diragalang hlogo yopa ka mokgo ka gore ba re ga a fetša go se kgoga hlogola ya ema mara whatever ye e mo swarang after a fetša go kgoga senefi then ge e fela draka yela then hlogola e bua gape wa tseba lebaka ke gore batho ba kwešiše gore senefi ba se dira kang senefi ba se dira ka nthongwe ba e bitša gore ke motabo bangwe ba re ke dijo tša dipere goba ba re ke ntho ela ke ya monkgo wa go kgona go batametša sedimo gore se tle mo go wena ka pela e tsamaleng e tsamaya le leblara badimo ge ba ekwa monkgo ola wa senefi sela ba go batamela ka bogausweng lene go o thoma o ba fa ona ba thoma go a fase ba tšea gore wena o tlo bolela le bona la kgona go boledišana sona mbile yena o bona o kare ke sona setlhare sa gage profo ke ratile polelo ya gago ge o e fa kgaitsedi ya rena maele mo gore ga go ganege gore motho a ka ya thwasong a thwasa ga a fetša a bea dilo ka moka a boela ko tumelong ya gage mara o tla be a fodile nka no re ke le so malome ka kapa ka reno badimo nna ke berekile mmereko wa lena o le o nyakile le nkgopetseng nna ke rola marapo ke rola marapo ke tlano fela ke tla nako ewe ke bereka mmereko wa lena mara ke ya go teperekela se seng se se rileng hey 0648582771 0648582771 msare so mo moyeng dumela tate ka kapa le kae re gona ra lena a wa re tswile tate ka kapa re a leboga ke kgopela go bolela le ntate Pro Moremi a ge mama le kae re tswile re ka utla lona a wa re tsogile mama le bolela le se se vonola wa Phalaborwa a ge ka Phalaborwa a wa ra leboa ke kwa bolela ka taba ya stroke ke na le problem ya letlhakore le dirang letlhakore le letlhakore le gore ka mo morago ka mo mokokotlong ka mo morago ka mo ke na ke le ka no utlwa ke kare ke hlaba ke gore kare ke le sapo na motho ka reng o nkapa ka hamore gore ha ke re ke a thena le go gore ke se se go a ke sa khona go thenela ka le side le leng le side le la ka la right gore ya ba yone gore ke boela hape ke khone go thena ka mo go a gana gore o kre go gana o feletsa wa kire le side le from loto le letsogo ke hlola go thena ke tsamaya ha botlhoko mara di tle le ya di thole ning hape di no tla hape yona pain ile hape ka mo morao ka mo and I sempe le pain ile
ke hlola ko tena ke tlo go thuša ke tlo go fa maele nke re kwe bo doctor ka mo gore dipeine ge di le so di ka reng ka lebaka la gore ka mo go rena ka mo mama peine ge ile ka mokgowe e fela e tla e ema e nyaka tlhokomelo kgolokgolo go bontšha gore go ne le bothata bo bogolo bo bo go sahlelang mo mmeleng wa gago ba nyakang go bona o e tla go feleletša o ewa o nonnoši ka mo gae o hloka motho wa ka go thušang so go bjalo ka mokgobolelang ka teng go bjalo ka baka la gore le nna ke ile sepetlele ke ile doctor ba nompona ba nontlhaba ditshwana tsa di-pain ba nompha le dipilisi mara a ona ko ka nako ngwe ebile ke tšhaba le o tshwara le setlogolo sa ko go tshwanetse o lena a ke nana selo o tshwara selo ke a tšhaba le yona long ke na le gape le o ele ya gore ke a dukologa nka re ke re ke a tswa maybe ke re ke noya maybe di-caffeine ke o reka mo makuleng ke o reka ke tlono tsamaya mo tseleng ke tsamaya mo tseleng ke a kwa mana man ke thoma go ba le e kare ke motho o tauweng ke thoma kare ke a dukologa ke bona le fifi o kgotsa gore jaanong ke eme ke tsene mo motseng ya mang ke rawa ke kgopela re le mfelesetseng ka gae mo ke bona kare ga ke right taba ye mama ke e thata e nyaka gore ke tlo go founela gone jale ke a tswa e segale o sware founu ke tle ke go thuše mama ye e a bontšha gore e na le tša batho ka gare e no nyaka gore ke go fe maele ge o ka kgonagala ke nape ke go romele le ditaelwa kere ka baka la nna ntho e kgolokgolo e no gona tse ke sa thibathibela kona tšhelete ya o tla lile la re ke itle kwa lena kwa ke nyako otla doctor ke nyako otla ka pelo ka kao fela ka bane dilo tse ntshwereng le dile la bolela le gore a ke robale le bosiwa ke na le boroko dilo tse ke dutse and ke motho wa go ke tsube snafe kore ke no tlhwa ke dutse la go sa a ke lape ntho e mlapisa a ke lape ya o itemogela ke bothata bo bogolo a o robale a o lape o nokwa peine gore a re le ka mogare ga lapa le wena mosega o sa ne boiketlo a o sa thabo a o sa le hanyane gore e letšatši le subela wena wa tsota ke ka fo le tloko ke tswile ke nka lefielo ke a thoma o fiela ka mogae ka moke kore ai ka nako ngwe ebile ke tseta gore ngwana mara ke phelelang ke sa no gwa modimo wa go nyake gone jwale mamane modimo o sane morero le wena lehu le seke la le kgopela e tlang re boneng gore re ka le thuša jwang mama bophelo bo bo phelang a se bona le hanyane ke kgopela thuso ya lena ka matla le ntate ka kapa o ile a nkgopelela re e tla ke kgopelela gore o tle o tlo bona ntate Morema ke tlo tla ke nyaka o tla ke kgopela gore ke le fe phone number ya ka le mfounele ka nnete ke bona ka re stop sign sa ka ke mo lena thuso ke tlo e kry-a yona mo ke na le yona tumelo ya ntate ka kapa šetša mphile tsona ke tswa fela mo ke tlo go founela mama kere then ke bona gore nka go thuša jwang le dula ka ephala borwa ne phala borwa na magale ene ke ya go bina Baganberg ka mokibelo ke ya go bina Baganberg ge nke be o ka kgona be re ka gahlana Baganberg ka kgona go bona gore ke dira jwang mara re tla bolela ka founu gone jwa le segale re tlo bolela ka founu lona Baganberg yo wa ke itsebe mara ke tlo leka ke tlo bona gore ke dia bjang gore ke feletse ke tlile le tla bolela le nna ga ona bothata thank you ke a leboa ntate kakapa thank you mama ba tla le founela ka moraga lenanego thank you mama ya no mama o bophelo ba gage bo hlakahlakane gore nnete ya nyakega prof bophelo ba mme o bo hlakahlakane kudu ene ke mme o ka reng o tloga a itlhokela ka nnete ka gore go bolela nnete ka mokgwa a hlakang ka gona nke be a shatlile go tla go nyaka thušo mara le tla re ge le mo founetse le tla bolela le ena o tla le tlhalosetša dilo ka moka le maemo a gaga ka gae ga gona taba Dr. Ref nke o laelana le motheeletše kgaetšedi ya ka gole le kgausi mo a re theeletšego a le gona ntate ka kapa ke bue ke lebohe gape ke lebohe bareetsi ba MCRS ke lebohe prof ke lebohe babereki ba re berekileng le bona ke leboge le sebaka se batheeletsi ba re fileng sona
I hope gore today go na le ntho e leng gore ba ilenne ka stroke and then ntho e botlhokwa haholo ke gore motho a kgone go nna le ditemogelo tsa gore if e le gore o na le stroke or o bona o ka tla re o tla tlhaselwa ke stroke o tla bo a ikutlwa bjang so batho o tshwanetse ba itlhokomele because stroke se teng ka ge profa boletse stroke it's real and then re se bona everyday rona ko sepetlele so batho tshwanetse ba itlhokomele and then ba make sure gore if ba na le dio tseo ba tswe letsholo because stroke according to ka mo rena ke emergency ke ntho e leng gore e tlhoka tlhokomelo ka bonako mo e leng gore re tshwanetse re bone gore re protecta the brain so ke lebogile thata baretsi ke lebogile thata e nne boroko bo monate re a leboga Dr. Refo Professor Moremi o tla laelana le batheeletše ke moka ebile ga a fetša a be a ba botša gorena ba mo kry-a kae tloutša ba roka a ke leboge malome ka kapa ke thome ka go leboga wena moapei wa dipitša batheeletše kgole le gausu mo le leng gona malwetši a gona ka gae le seke la dula le balwetši le ba lebeletše le kang ka mogolo ka kgonang ka gona malome ka kapa ke rata go lemoša batheeletši ba ba felang ba founa mo gore go founa ga bona mo go bohlokwa batho ba ithuta tše dingwe go tšwa go bona le dipotšišo tša bona re a di amogela ke rata gore ge ke rapela ka mehlale ka matšatši ke re modimo nka šogofatše moago wa kgašo nko o gole mananego a le mo a thuša setšhaba a swana le a mang a di-radio tše dingwe alright nna malome ka kapa tše ntšhi ya ke natšo ntle le go leboga ka mokibelo tlabe ke le ko Baganberg ke goroša magolo afro ge re tloga Baganberg ka mokibelo late re ya Makgophong go tlabe go na le koša ngwana mongwe wa ka o tla ba jiša nyoko iya so dinyoko tše di a latelelana e tlono ba dibeke tše go ya go ya ke tla fela ke ba botša gore di tsamaya jwang le maloba be re sa le go mongwe ba re ke makweng so ke rata go tsebiša batho re kua ga Moremi re a kry-agala mo ga Matlala Ramošibo gausu le Seabuswa le Marble Hall dinomoro tša mogala ke 060 959 0303 060 959 0303 or o ka founela 079 170 9862 079 170 9862 tabashi ke ya kgopela go batho ba e leng gore ba dula kgausu le Baganberg ba tle kua re tle re ba thuše gobane re ka se tloge mo kgole le palla ko go tla mo re kgole already re mo ga Matlala re a le latelela o neng a o neleng e tla re go thuše ge re ka fa motho sporofeto se se rileng go na le dingaka tše di ka šalang di bereka setšhaba sa šala se fola go ya ga ka kua ke ela go thuša bona so kgopelo ya ka ke gore ga batle re tle re bone gore ba thuša bjang bo mokopane ba le go ya kua re bone gore ka ba thuša ka mokgwa mohutamang bao e leng gore ba tlabe ba nyaka di-direction ba tšee di-number tša rena mo Facebook ba re founele re tlo ba fa di-direction ba ba nyakang diwašo a ba bolele re batlele le tšona or re ba khoriele tšona ke leboga Dr. Ref Lensman ke leboga le Bralaki Brakeni ka mo le Abutimbewe le ba bang ba re šoma le bona le malome ka kapa ka moka le ba ka kua gae le ba theeletše kgole le gausu ka moka ke a leboga malome ka kapa re a leboga Professor Moremi re a leboga Dr. Ref re a leboga Moremi team le rena jole ka MCRS re leboga thego ye re hwetša go kudu go tšwa go ba theeletše go le gausu mo ba dula go ba re theeletša ba le gona koša ka mokibelo ya Baganberg ge ba bua ke ka kua Makgophong ka fale sebediela go kwagetše profa re a leboga modimo le badimo ba leeteleleng pele ka nako tšohle ba lefeng bohlale ba le okeletše matšatši a bophelo gore setšhaba sa modimo se tšwele pele se fole re a leboga thank you ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala re dula re ena le wena 96.3 FM your friend to rely on Shiwe bana ba malopo
ka nnete o ke morwalo wa badimo o bina malopo ga se o ikgethile nna ke rile ke robetse bona ka bona badimo betso diponong o bona bampitsa ba re gore ba tamele ngwana wa re bona ka gore ba tamele ngwana wa re o re go tswara timpo ya badimo bona re go tswara taola ya badimo beno bona re ba tamele o nna re nyaka go fa morwalo gore go tswara morwalo wa